tuna chuan Redmi Note 8 Pro ta na Google camera an siam an mod install dan seidoni APK ka download sa to a linga hianin download tur ka danga download thayenga Snapdragon man lo wangin Gcam pa ngai man thei lawa chuwang chuanin man thei dan turin mod pakhatin a siama chu endon ani kan install chawa ta hianin install remote khan man thei thina ti hianin gallery a hianin file manager a hen Gcam ti hei mi ang hi folder san pan siamanga chuan nan honga chumi zo chuan config ti hi san pain siam lenga khami chunga khanin hemi hi a file te hi kan da lu de tuna hen hi chung berami hi thar berania hi da lu turnia kan da lu zo nu chuan kan install sa kha kan open anga tilai hi ta hian double tapin voi ni tap turania ta hian kan file da lu kharon langanga hemi hi adang ho hi chu ka setting ania keima set ve hote ka da ho nia du dani kan set to ni mi zo hi chuanin hemi zo hian kan restore anga hei restore anga tikan Google camera hian man thei to ani tian setting a hian chi hrang set thei du dan ni set thei boka hei chu keimanin kan du dana kan set khani to mai a man dan ani tikan